I hubleye pi warok ki prolog ki wasnyaw suk wow up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyaw chapi wacha pynyap ka wi ka kynthai hau wi ubru uwale house name irta ha Pahamsyiem ka chnong ka wadang ha hapo ka nongpo police station Ri-Bhoi district hawakam te ka ti ka bruto ka wakat once name irta we ne yi idaw pynyap uyaka te ton ab ye ni ka khubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet Te chua wo sedang ichiki kubor, ladam pue muda piu subscribe your new channels nya bhai subscribe, we ngat how to bell we em hai tu khnang wa yo pteng cho cho piu yo yiki kubor wa thame, te ton sedang ichiki kubor. Ha iwi ni ijia was nyau si iwada jian ni kasngi ka arpon ru tarik ubnai wakhande ar haja arpo ar, hei por kam wakhat ar duna isngi, hei waki pulit kanong po police station da yo yutip ki na uwa he chnong ka Pahamsyiem, hei yato wa chem ye iwi imet yap yong ka wi ka kynthai ha usarok chnong ka Pahamsyiem Ri-Bhoi district. Ya ite imet yap de em wa yu hei por kam wakhat wi chiten istep we hadin wada tho yu tip ki pulit de chem ki wakati ka kynthai to ka wakhat khandis nem irta we de cha tan yap ko ha Pahamsyiem we de suba ki wada cha tan yap ko pen ha ubru uwa em ya to ko uwa de sahlang ko chirup lasan banai katu kat kam ki khubor wada yo uti ubru to uwa lip house nem irta we de yut una ite ithau mar ya dep uwo pynyap yaka we day we yakre chitom ki pulit da yo ki wo kem ya o we kam waman kate de mu hakti ki pulit we da register ya ka case hanong po police station we ka takit wa bnya dang lai ko chakhamat tang wa da subajur wa da tanyap u ya ka hadin wa ya chrai ki hakini kisngi wakat ni na aites nyaw ma sang wo up yi ki khubor wasi khamtam ki kynthai khan lot hab yasendong bha nei bha kamni wat penda ubru wa yatip mit uwa chania phi uwa yaju ya jan phi chawaki le bru chim u ye mensin kam wa chim ye mensin siar kam te yasendong bha mo yong I ham chania tarma yi ki bru wa tip mit phi dang nin dang ne khanang wa yo like na iwan i jio was nyaw si hadin habot te du kini don hi khuble chibon